لا هەرجاکی بن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنە دەمژمێر شەشە و دەست پێکی دەژی سارنوچە. ئیرۆ تەرمێ هونەرمەندێ ناودارێ کوردێ ڕۆژەڤای کوردستانی سعیدی یوسف لە باژارێ قامشلۆ بە خاکی هاتە سپارتن ئەنەکەسە دەبەکردنا ئۆفیسێن خۆدا بەردەوامە و هەردوو ئۆفیسێن کۆرنیش و وەستا بکردن. شار و پاپچوون نابەرە تورکیا و ڕژێمە سەدە لە ئیدلبێ بەردەوامە و کوشتی و بریندار ژە هەردوو ئالیا کەتنە. ژمارەیە کەسین کۆ بە سەدەمە ڤایرۆسە کۆرۆنە ژیانە خۆش دەست دانە 3000 کەس دەڕباس کردە. دووبارە سلااوزش دەرگێ پێشەبووری سێمەلکە دەست پێ بکەم و گۆتە گۆتە هەبوو گوتن هەتیە گرتن شەوکات بەربەهاری ڕێبەبەرێ دەریە هەفسنووریە پێشەبوورێ دەلێ دوانێکێدا ڕاگەهان کوبریارە داخستنە دەریە پێشەبوورێ ژالی هەرێما کوردستانی وەنە هاتیە ئەستاندن بەلکو و ژالیە پێدەبە بریارە داخستنە هاتیە ئەستاندن و ژالیە سێمەلکە بە بتەنێ لێ هەفسنووری دەرگە هاتیە داخستن. وەکو دیارە هەمی لاەنێک زانیتن ئەف ڤایرۆسی کۆرۆنا چەندین وڵاتên دنیای جیهانê peyda bûy و çend welatekî li dewroberên me jî peyda bûye و me wekû herêma Kurdistanê deriyê xwe gel ew welatên dewroberên me me girtîne belê deriyê me wekû deriyê Pêşabûr an derwazê Pêşabûr beramber deriyê Sêmalka an bêjin beramber Rojavayê Kurdistanê me deriyê xwe negirtiye ji ber ku xelkê me li Rojavayê Kurdistanê pêwîstî vî dergehê heye û yaş hemî girîngtir ji ew ku çi metirsînîne eger metirsî hebîtin parastina xelkê me her tiştekî bû me muhîmtir em xelkê xwe parêzîn li her parçeka Kurdistanê bîtin an her însanekê hebîtin. Ji bo hindê me deriyê xwe wekû deriyê Pêşabûr an deriyê bêjin herêma Kurdistanê li gel deriyê Sêmalka an gel Rojavayê Kurdistanê me negirtiye. Belê evrûke ev nivîsîn biraderên deriyê Sêmalka agadariya me kiriye ku got em ê ji ber vê vayrosê korona em ê sinûrî qepatkeyn dêgirîn evrûke beramber hatnoçûna xelkê de qepatken و soba jî beramber bizava bazirganî de qepatken. و em wekû deriyê Pêşabûr rastî biryara qepatkirina sinûrî defmenîne û me nedaye ku sinûr bi te qepatkirin biryara daxistina sinûrîş layê deriyê Sêmalka ve baş. ئیرۆ جەنازەیە هونەرمەندێ ئەمازن و ناودار سعید یوسف گەهشتە بەژارێ قامشلۆ و ژالیێ جەماوەر و ڕێخستن و ئەندامێن ئەنجومەنە نیشتمانیا کوردی و خەلکێ ڕۆژەڤای کوردستانێژە دەرگەهێ سێمەلکە سنووری بە هەرێما کوردستانێرە و حتا ناوە بەژارێ قامشلۆ هاتە پێشوازیکردن و لە گۆرستانە تاخە قودوربەک بخاکێ هاتە سپارتن. ji bo ronexistineka bêhter li ser merasîmên xakspardiya hunermendê Kurd Saîd Yusuf zebira xwe dime cem nûçegihanê Erkê Sabrê Yusuf ji bejarê Qamişlo bi miraya Sabrê dembaş eger tu behsa merasîmên pêşwazîkirinê destpêkê çawa pêşwazîkirin li cenazeya Angoltermê hunermend Saîd Yusuf çawa hate kirin heta ku ji deriyê Sêmalka bajarê Qamişlo bi xakê hate spardin eger te bêhtir behs bike keremka. ایرو ساعت در دوری دوی نیرو جنازه رحمتی سعید یوسف گشت باجار قامشلو پشتی گو اول دریه سیمال که هاتو پیشوازی کرن به اوای کی برفره ولاتین باجار قامشلو لتاخن روجلاتی باجر لوی دبر ج ساعتن بری نیرو ولوی در سکنی بون و گلک پارتیان سیاسی جی و روشنبیر و نویسکار و هنرمند دبره
و باجارên dî jî hatibûn ku ew pêşwaziya termê rehmetî Saîd Yûsuf bikin. her wiha Encûmena Niştîmanî Kurdî rê û resmin li dar xistibûn ji bo pêşwaziya termên wî û spartina wî bi axê li goristana Qudûrbek ya li bajarê Qamişlo ew bi berfirehî ji xelkên deverê hat pêşwazîkirin û li goristanê piştî got ew bi axê spartin gelek gotar jî hatin xwendin li ser wî û ser xebata wî li ser karê wî û honera wî وەک گوتنا ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی ji layê mamoste Mihemed İsmaîl ve hate xwendin û her wiha gotinek bi navê endamekî desteya a rewşenbîrî ya girêdayî rêveberiya Xweser ew jî endamekî gotinek xwend û di dû re gotina malbata wî ji layê kurê wî ew jî honermend Zoro Saîd Yûsuf ew gob cenazetê ew jî hatibû vê derê wîna gotina malbatê got û spasiya kesên hazir bûyê û her wiha çi kesên ku alîkariya wan kir divê bûyera wan de ji û spasiya Serokatiya Herêma Kurdistanê kir spasiya encûmenê û kesên vê deverê tivaya xelkên got beşdarî merasîma bibûn. باشە سەبرێ بەهیداریە هونەرمەند سعید یوسف کەنگی وەرێداخسان گوێ بەچەرەنگی بەڕێبە بچێ ئالیەن کوردی ئەنەکەسە وەگەرۆ حەزریەکە ژێرە بکێ بەهیداریە ویلدار بخێنە ئەگەر بەسە بەهیداریە ژی بکێ سبە ئان وێ بچاوڕێ بە بچێ بەهیداریاوی هاتی حازرکردن ئەو لە تاخە غەربی جێ گۆ مالاوی بەرێ لێ بوو کەڤندێ مالاوی تاخە غەربیە لێ دەرێ کۆنێ شینیە هاتیە دانین جلایێ ئەنجومەنا خۆجهی یا ڕۆژهلاتی قامشلۆ li gor ئاگاهیان گۆ ئەو پێرابوونێ کۆن ئامادەکاری ژێرکردنێ û her wiha wê hemû kes beşdarî behîdariya wî bibe û seredana xelkê bi berfirehî li bin kon heta vêgavê jî xelk diçûn û dihatin ew di roja li gor agahiye gihiştin destê me wê di roja bimîne û hemû aliyên siyasî têde beşdar bibin. باشە سەبرێ دەماک و پێشوازیکردن لە جەنازەیە هونەرمەند سعید یوسف هاتەکردن دخوازم بەحسە کاربەدانە خەڵکێ بکێ هەستێن خەڵکێ چ دگۆت دەماک و پێشوازی لێکردن و خاکی هاتە سپارتن دەنگووە کونا بە خەڵکێدا ji دەستدانە هونەرمەندێکی مینە سعید یوسف چاوە دەدیتە ئەو وەک هونەرمەندێکی خەلکێ تەواژێ حەز دکرد هۆنەراوی ئەv بێتری چل ساڵی ئەو هۆنەرێ دخەبت هەموو نفشێن خەلکێن vê deverê ji mezna ji biçûkan stranê wî tev de ji ber ezberkirinê û hezkirinek wî di nava welatiyan de hebû wek honermendekî Kurd ji bajarê Qamişlo û her wiha tevaya bajarên dî jî ji bo vî awayî xelkê bi germî pêşwaziya termê wî nakir û hatin û pêr gelek taxan jî bi meşê ew danîn ser milê xwe û raiştin termê wî ji otomobîla ji ambulansê ew peya kirin û birin ber bi goristanê vê xwestin got wekû rêzgirtinekê wekû wefadariyekê ji wî re û ji honera wî re ew li ser milê xwe birin li çend taxên taxa Qudûrbek meşandin heta ber bi goristana a golê hate bi axê spartin bi coşeka mezin û bi dilgermî xelkê pêşwaziya wî kir bi rastî. باشە چینوتوێژە هونەرمەندن ڕۆژاوای کوردستانê بەشداریاوان بە چڕەنگی بۆ دە مەراسیمên pêşwazîkirin û xakspartinê de jî em dikarin bêjin tevaya honermendê ê goldeverên hatibûn beşdar bûn ew jî xwestin got weke wefedariyekê jêr got ew jî bên beşdar bibin hinek ji wana li gotin digotin ser diaxivîn alavên ragihandinê bi awayekî berfireh li wê derê dişopandin ev honermend jî temamî li ser rola wî li ser karê wî li ser honera wî stranê wî bandora wî li ser honera Kurdî diaxivîn rastî gelek honermendan didîtin got ew xesaretek mezin bû ji honera Kurdî li deverê re û ji hemû milletê Kurd re got ev honermendek wek wî gelek
اوازن وی د ناوا خلکیت بلا ببون هنرمند نافدار دگوتن وک دبستانه که تایبت چه ببوج هنراویره و جسترانه ویره باشا صبري تخازبت بهتر ونهي قيسر قوتنا مالباتا خود جرازي قالوا جان بريكو بشبر دبانيا خوده قوتنوية داوي بحثا شتكر وصيت ياوي ام بيجن شبوية هنرمند سعيد يوسف بفي قوتنا خوده بحثا بتشتنكر بله كوريوي زورو سعيد يوسف دقوتنا كده باش آخفي لسر روشنوي داوي قوي دا ديار كرن قو او نقلكي دروشك خراب دبو تندرستي آوينا لغور قو تشوباندن والغور قو بزيشكان جوار دا ديار كرن قو نا او روشا قلكي خرابه لي قو ام نزانن چاوا روشاوي خرابو جنشكا نوچايا كوچ بار كرن آوي قو ما بهيست گونلگو روشاوی تندرستی گو گلکی خرابو گوله او چو بردلوبانیا خوده گوتنه وین داوی وصیت آوی گوتمی گوجمره دگوت گو ام هیوی می گو از ببینم لگور گلسر گورستان ایجید گوتنا خود گوت کریوی گو وصیت آوی او گو از ببینم لاین سیاسی کردی تفکر سیاسی کردی ببی یک دنگ ببی یک دست کرد به هفر حکار و خباته که بکن جبو ملت خواه جبو چسپاندنا مافی ملت کرد و اف هنکی گلکی باندور لسر کربو اف ناکوکی اندنابا آلین سیاسی کردی دو خست گو او ببینه کرد بدنگکی به هفر کار و خباته دکن جبو بگهن مافی خواه او كوريوي دبي سرفينا دلكي تكازي كرد غوتنا خود وهر وها سپاسيا كسن ايغو اليكاريا وانجي كر وكو سروكي هرما كردستان غو او برولكا پر مازن وگرنگ دبي بو يره بو كلكا وانا سكني و اليكاريا وان كر هر وها كسن غو اوج بالافرن تركي حتى هرما كردستان حتى دريه پیش قابور كسن غو اليكاريا واكرن باش لسر اخبي وسپاسيا همو كسيكر وهر وها كسن غو بشداري مراسم مانجي ببون وينا سپاسيا وانكر ودا ديار کرن غو او کو وكو وفاداريه كي ودوزه كي كر جوان لاين سياسي ايغول بشدار ببون لوان مراسيما ويجي وكو غوباوي وي وصيت كربو غو اج هيفي امجوره غو هون مخازن درحتيه كي ج هنرمند ايكو هون هاتنش بوينا هون ويبقى خيد سبيرن هون وفاداريه كي وك هون جير بخازن هون كاربن هون ببن يك هون بهفر يكتيتيه كي تشيكن هون يك الوسطه كي تشيكن وقف مازنترين وفاداري ج هنرمند سعيد يوسف ربي قالك سباس جبوي نوشغانه اركي صبري فقري كتلقى المبويزن هاجي برخد مجم هنرمند شفيق بافير عاد اوجي اللي قلنا داكو اوجي بحثا جيانا هنرمند سعيد يوسف بكي هنرمند شفيق دنباش اگر تجعلي خبا رونهي بقيسر جيانا سعيد يوسف دا كارو خباتاوية هنري بچرانگی دست بکر ده چه آستانگیان و درباس وحتاكو گهشت و آستان هاكو لسر آسته بيجن نبتنه كردي بلكو عربي ناف دولتي هرميجي هاتي ناس كره ساعات خوش ودم باشتر وبرا وبنماراوي ودوسيوي وملتي كرد وسلوكاتيا كردا او كسي قوام بيتي ناس كرن دنيا ترديده برا اون ساغ بنو سعيد نمري سعيد بلي ما تبدا ساغر سعيد مع والتي قالك بيركر وانا جي لستر غورستاني بيلك اوي عزام كرتس ما شكر وقريا اجي قريام براسي جي سعيد هجابو وسعيد فضلا بيسر كسي هنرمند هي ريشك ساذك اوازك مقام بروتيك لا ملتي كرتر دي انا جي بالدها دوست محب مهنه تنجمي جيلي بچوك اجوار بجم كسر قراج ريشا سعيد يوسف وليخينه بشكتن آوية سري مروب اولو بلندده اجي وك هنرمندكي كرد جيلي ويمه بلكي 3 صالة او ممستربه رح ما اخذ المرية توي
گەلێکی ئەس پێشیام باشە جادێ برای شەفیقا گەرکوت ڕووناهی بخێسەر خەباتاویدە بچڕەنگی دەست پێ کرد ئاستەنگی گونتێرە دەرباس بوون دەماکو هونەرە کوردی هونەرمەندێکی ئەمینە سەعید یوسف ji dest didê çi ziyanek wê pê bike سعید یوسف ئەمرێنێ 12 سال 13 سال بوو لەبەر شباکا مەردەڕازوو مەرانە سەر جادێ بوو تەمبورێک لێ خست ئەژناف جارا بووم ئەچووم لێنەری گۆ مامۆستا سعیدێ سعید یوسف مۆزیکا کوردی پێش خست و حیا سەفانە خوێند و درەنگی هونەرێ جەمویا بوون یەکژێ دەستخۆشی قەلەمێ بوو وینەکەش بوو بقەلەمێ وینێ ئینسانا چێتکردن ئا دیژی مۆزیکا کوردی برەنگێکی نوژەن بخواندنێ و نۆتا و مرکز ثقافی وەکەم دەژن چاند و هەنەرا وی چاغی ئاباژارێ خامشلۆ تێدە پەروەردە بوو وگۆ یعنی مەشن وەتەنی قەومی چێت بوون سعید یوسف دخستن جێ بکێ و بسخایتان دەستێوی و سەر پەرلۆ برێدێ پێشکێشا وی کەروانێ مەشێ دکرد پێلەوانە عشیرە کەسن زانە سعید یوسف پێشا مەحەمماد مەشکیا و ئەو هەلبەستن وەتەنی دگۆتن و زانیاریدا و فێدەدا و ژناف دەسێ مەپەکیاش بەرگۆ ئەمنە خەرج بوو ژناف دەسێ مەپەکیا و چۆ ڕپا و دەرک نەمانە نەگەریا ئالیکاریا ویستەر مەحەمما فەرز بوو هونەرمەندکی وەکوینا نەماڵ دەسمەت کردێ ئەم کش پێشیان باشە دەژم سەرێتا و gelek spas ji bo hunermend Şefîq Babêrعad kutib mirabûyî gelek spas. Siba li seran serê Rojavayê Kurdistanê ji derkêta Kobanê bi şanazî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wê salvegera çil û yekemîn koçbarkirina bavê Netewa Kurd mala Mustafa Barzaniyê Nemir vejînê. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Cemawarê Kurd û niştîmanperwer ve xwendî beşdarî de vejandina salvegera çil û yekeya koçbarkirina bavê Netewa Kurdî Nemir Mustafa Barzanî rojayekê adarê kirin. Li gorî vexwendinên xwecihiyên enekesê li bajar û bajarok û navçeyên Rojavayê Kurdistanê û dem û cihên ku salvegera çil û yekeya koçbarkirina bavê Netewa Kurdî Nemir Mustafa Barzanî werin vejandin wesane. Dêrike demjimêrê dû nîvê piştî nîvro li qada sazeya elektrîkê ya berê dê were vejandin. Çil axa û aliyan demjimêrê dû nîvê piştî nîvro li ofîsa pedekesê li Çil axa bi semînarekî li ser xebat û jiyana Barzaniyê Nemir dê were vejandin. Li Tirbispiyê demjimêr dû nîvê piştî nîvro li bargeha xwecehiya enekesê bi semînarekî dê were vejandin. Li Qamişlê jî xwecehiyên enekesê bi giştî dê demjimêr siyê piştî nîvro li ser cadeya kemera Qamişloya Rojava li beramberî dibistana Seadê dê were vejandin. Li Tiltemerê jî demjimêr siyê piştî nîvro li qada beramberî mala Qasım Xelîl dê were vejandin. Hemûde demjimêr siyê piştî nîvro li Hola Seyran dê were vejandin. Li bajarê Kobanî jî demjimêr duê piştî nîvro li Hola Ronîwar li pişt navenda şerîaya bajarê Kobanê dê were vejandin. Bavê Netewa Kurdî Mela Mustafa Şêx Mihemed Barzanî di çardeyê adara sala 1904 de li gundê Barzan li Herêma Kurdistanê ji dayîk bûye û diyekê adara sala 1979 de koça dawî kir. Termê wî yê pak ji Emerîka bo Rojhilatê Kurdistanê hate veguhestin û bi awayekî demkî li devera şino bi xak hate spartin. û piştî şoreşa adarê di merasîmeka hêja de termê wî yê pak bozê dê wî hate vegerandin û lê gundê Barzan bi xak hate spartin. Êdî her sal gelê Kurd ji her çar parçeyên Kurdistanê seredana gora Nemir Barzanî Idrîsê herdemsex dikin û bîrobaweriyên xwe li ser rêbeza wî ya pîroz nû dikin. Wekû wefadarî ji Barzaniyê Nemir re li Rojavayê Kurdistanê jî her sal salvegerên ji dayîk bûn û koçbarkirina serokê Nemir Mustafa Barzanî têne vejandin. Enekesa di vekerna ofîsên xwe de li Rojavayê Kurdistanê berdewam û herî dawî jî her du ofîsên Kornîş û Westa li bajarê Qamişlo vekirin.
پشتی دما سێ ساڵان ji girtina neçarî Encumena Xwecihiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li her du taxên Kornîş û Navendê duh careke din bi fermî nivîzgehên xwe vekirin. Li gor malpera fermî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di dema vekirinê de Mihemed İsmaîl endamê desteya Serokatiya Enekesê her wiha berpirsê birêveberiyê Polîtbûroya Pedekesê û endamên xwecehiyan amade bûn. Di vê derbarê de İsam Ehmed serokê Encumena Xwecihî ji malpera Enekesê re ragihand ku Enekesê bi xwecihên xwe ve tevî ku sê salin nivîzgeh bi neçarî ji aliyê asayişa Peydê ve hatibûn girtin û binçavkirina çalakvanan û endamên Enekesê lê tu carî ji kar û xebata xwe ya niştimanî û netewî ranewsiya bûn û karê xwe berdewam dikirin. Ehmed serbar kir jî ku tevî wê yekê lê Enekesê rojekê ji tekoşîna xwe li Sûriyê nehat xwar. Nexwasin piştî bangên yekriziya navmala Kurdî, Enekesê bi ernî bi destpêşxeriyê re danûstandin kir. Ji ber ku Enekesê xwe wekû pabend bi projeya netewî ya Kurdî li ser rêbaza Kurdoyatiyê ya ku berzaniyê nemir li xwe girtiye dibîne û mebest afirandina keşûbayekê ye ku bibe alîkar ji bo cîbicîkirina armanc û xewna Kurdan di Sûriyê de. Navborî da zanîn jî ku destpêşxerî dê li ser asa siyasî û karîgirî û leşkerî be, da ku hêviya Kurdan di Sûriyeyeke demokratîk dê pêşerû jî de were cîbicîkirin. Vekirina nivîzgehên partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê piştî wê yekê tê ku bangên yekelwîskirina gotara Kurdî navbera Enekesê û PYD de bilind bûne, lê hîn jî gavên berçav li ser erdê nehatine avêtin. وەکو بریارە سەبە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی تەبایە خۆجیهێن وێ وێژێ باشارێ دێرکە حتا کۆبانێ چلویەکەمین ئەسا ڕۆژا کۆچبارکردنە بابێنێتەوە کورد ماڵە مستەفای بارزانی ڤژینێ ji bo gotûbêjeke beter û nayxistineke beter li ser amedeyiyên sibe tebirê xwe dimecem birêz Hesan Remzî berpirsê ragihandina Enekese. Birêz Hesan dembaş amedekariyên we an got biryara vejandina saroja koçbarkirina Mala Mustafa Barzanî li seranserê bajar û bajarekên Rojavayê Kurdistanê çawa hate standin. Amedekarî çi jara hatine kirin? Belê dembaş tera û ji temaşevanê Arkêra bi boneya çûlek salî li koçbarkirina bavê netewa Kurd Barzaniyê Nemir em wekû Encumena Niştimanî Kurdî her sal em vê bi boneyê em divejînin. Werkû Barzaniyê Nemir yek ji kesatiyê navdar bû li ser astê rojhilata navîn û her wiha ser astê cîhanê. Ji ber vê yekê jî me wekû Encumena Niştimanî Kurdî me bîr û bawerî heye bi xebat û rêbaza Barzaniyê Nemir ew rêbaza rastaqîna û hatî diyarkirin îro ew rêbaza ku yekemîn xebat û tîk û şewriyan jê pêvejû ser wê xebatê tê şopandin û mafê miletê Kurd wê roj bi roj diyar dibe wê ser vê rêbazê were çespandin. باشە ئامادەکاریان کو هاتنە کردن بڕێز حەسەن ئەنەکەسا وێ چاوە بەژینێ ئامادەکاری چالاکین کو تێدە وەرنەکردن وێ بشڕەنگی بێ. بەڵێ ماوەکو ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی هەلکەفتێن ئادارێژ دەستپێکا وێنە حەتانی جەژنا نەورۆزێ مە پرۆگرامێک هەیە یەکی ئادارێدا بیرانینا کۆشبارکردنا بابێ نەتاوا کورد بەرزانیە نەمەر ئەمێ ڤەژینێن ji seranserê Kurdistana Sûriya ji dêrika Hemko hettanî em bigêne Kûbanê Diltemer û Aburasên her wiha bajarê Hesekî ji ber wê yekê jî me li her devera ku miletê Kurd heval û layengirên Encumena Niştimanî Kurdî û cemawerê millet cemawerê encûmenê derê lê heyî em ê vê bibonê em ê vê bîranînê em ê vejînin her bi şêweyekî berçav hên wê semînar bin û hên jî em ê derkevine wekû hola û em ê vejînin we vexwendiya biştî kiriye ji hemî cemawer û layengirê Encumena Niştimanî Kurdî re vê roja pîroz yani jê roja diltezên ku koçbarkirina bavê min netewa Kurd em ê vejînin em ê soz û peyûmanê wekû her wextî em didin ser vê rêbazê ser rêbaza Kurdayatiyê em ê kar û xebatê xwe bişopînin heta milletê Kurd Sûriya de bigihê mafê xwe rawa. Gelek spas ji bo belê belê fermû belê birêz Hesan gelek spas bo bejdariya te
حەسەن ڕەمزی بەرپرسی ڕاگەاندنە ئانەکەسێش باژارێ قامشلۆ کومڕەمبووی گەلەک سپاس. ژنەکە ئافرینێ یاتەمان 67 ساڵی لە کەمپێن شەهبایێ دمێنێ و نەخۆشە و پێدێ ڕێنادێ وێداک و بچێ حەلەبێ چارەسەریە وەربگرێ. نازلیە عەزەت یوسف ژنە بە تەمەن مەزن یا خەڵکی بەژاری ئافرینێ و لە کەمپێن دەربدەریە لە شەهبایێ دمێنێ و حەوجەیە وێ بە چارەسەریە هەیە لێ پێدە ڕێنادێ زارۆکێ نوێ کوێ ببنە حەلەبێ و چارەسەریە لێوێ دەرێ وەرگرێ. ji bo ronhexîstina beter li ser rewşa wê jinane xweş Nazliya Zebirxwedmecem xanim Lem'an Xelîl endame rexistina mafê mirovan li Efrînê xanim Lem'an dembaş eger ronahiye beter bixê ser rewşa jinane xweş Nazliya Yusuf çine xweşî pêre ji ber çê rêgirî li veguhestina wê ji bo wergirtina çareseriyê têkirin. ایوار باشه تا روزیش همین کسی ما سردکی روزیم هفته گهین سردن دکن از دی یوسف او دیکومنا بری گم داخل سر فیسبوک داخل سر مواقع التواصل الاجتماعی ما پر بگندیار و دوستان دیکم درخن دیکم برو بری خوجنک مزنه و بری جویرا حساسیت سیدو هاي برو نخوشی معده هاي هب نخوشی عجرجی دم هدف برو چی بیم شوي تخترح أبا دردوني نتيجتنا بس وكي مسكنة إيه بوشة بفتلن المول هار مول دمها داربوز بين أوف كاتي مبني سر دل وكذابة أرتو زوري دي سر دي دل أرتو دلي جنده ضعيف دي دخم ما بيرجو ديكي ما دارخن أم تشتي جوانو خزن بس دارخن أم كي جنده بيشنا تختار بخصائي أم زون إمكانيات جامعتنا نات كوادر دو نات درمندو دیگه من در بس درخن حلب هگر دیگه من پر راتگ هگر ماکینی باجی به قطعه درخستوجی مبیندی رو دنری کرد بس عند ترسن سر صحتی گنده دیگه من درخن در وگ ام بخو در ممکن چه چهار و هر صبح من مسئولینه وارد این کرد پاشه گو رو عمری گنده خطر سرتنه دیگه خب دیگه تا تشتی خودتنه دیگه من برا شکر رابیه چورسدی دیگه من برا دل ضعیف بیا دیگه من ساعت 30 چوریم دمه إسعاف كرن روني بك تاني ود مستشفى ده هشت وفتلون طيب شو ورتش تناي نتيجة تناي ديكي مبخود بقى أبنو حسمة تشي دبم باشا خانم لمعان برسك أتخازم مادام أبهده بچه منطقة كيان بيجنه بيجي بيستيا بچارسرينيا وچارسرينينا أب حمونا خوشين كنت بحث كر اجبرشت بجي بيستيا بينا يعني قصدا ما سركا بهانا وهنجت على سركا جبور يجري كرني تشي اجبرشنا هاي هو يدرخل والله ما جيت فهم فهمنا كرها بنا يصير بندستيجين دومونا طيب هاف ماريو برحاتنا بي إمكانية وسرتنا باردن شو ما ينبارنودن هي وعصوص ينباردن وباري فيجي بين شاش ما هو بروكيم الجم جنديو أو جيران روبين هافده دقة خو أسايشان تشي سير دولي خستن ما بدن كر بروكيم كات غيبوبة روق دو سي بروكيم دارخن دارفو مخيم أم كدار ممكن بروكيم من شورات الجامعة شبابه قام دار نوخن ما زيادة دنكر داغ دو ساعة درخستن تصوير كرن جنكي جنده بيرو بارنادون بخوا بيرو چون جامعة تصوير كرن وشين دو فتلون طيب خير بالحراسة بتجديده هبنو نا اسير نبندستي ويندستي خو كرنا خرطقي بين ملاتي نادلم برده هارن طيب ريش بيشي بون باكن مولد بون الحلب هانا رزقي خو هانا ملهارن غير باكن جينا خوزن دولتي تركيا تغيير ديموغرافي بماشينا غير بشي بون باكن من بفتلن عفرينه قام بمشروعي تركيا بيرود بي ام بمشروعي بشي جنده بسالنا كان ما تشوف عمنا كرجياني هين شرب وقت صوات شدات لسار في مارنو كريم باري بيبدو سولو دي سو حالك هنا نخوش تشيبي ما جنك فير او كر حوركر صالحة بكر هاوجي شيستين سولي بي بتاريخي 26 حيشتو سولي ده حزور دو حيشتو فيرو التهاب ما كان دغددو تشيبي ما دانكر فيجن دارخن دارنوخن مبلوي عندرو دوستون مگو چه قصه دكتاية شو دبيت دارك انديو مراجعات كده قد شاش معنا عمل فيرا كده دارن تين كاسي بمهتمام دكتناي كاسي مساعد كتناي
دبه هر ببمول درمان خوبه ده هر ببمول orta dek روی دنیو خودی که نفس نیتی داره که بفاتسی ما بتختار ور حلب تواصل کرگو ایده اجباری ور حلب و عملات ببه هفای بفاتسی ساكن orta مسار مواقع تواصل دنكر جنك دار خصن حلب عملات شيء كرم فتلي باشا خانم لمعان بری کوز بجم داوین بریارا درباره دایکاتا تبحثا برای خوکر کو في شك سر خدا خواريا دنابا كان بيدا ولو هذا قرت بهترون هي بخسر داش برچبو في شك سر خدا خوار دما كوبو خدا خوشخانه حتى باغو هستن ترى سري ورقرت ونهاجر وشاوي شيا هاو جيران روبين هابدا المهم بشورة روبين هابدا بچكي وي جيراني دود اساش دود هانا دود وان پوشي سير دو بچول پوشي سير ليخن بروكي من وداري اخو سير داري رود كل مستشفى خدوني من خبري خوجي تنانا رود كل مستشفى پوشتي خبر دو خدوني ما داره بروكي من دكابي غاي دود سي خبر نودن ما بداري دوران بيد علمن جخريب وامش خدوني ما جكنا علمن ناخذ نام دانك ناخذ يعني سري جندي بشنو وضعي وداري وضعك خاصة ده طرسم دار دانكن دار امش خريبة بيد حسن ايد مستشفى ده طيب معني شيء هون لك وهين باشي جيت جنبه فيما دعوة صار هناك حقيقة إسقاطك وصلح بن طيب نو ماشي هون هبنو بقدر هوتنا ليخستنا هبنو جراك محاسبة بن ولا هبنو اسايش نجراك عفن خوش يعني جبر او كاسيكو اسايش ونهت نسزادان جي بدنا ودانكرن باشي جي يعني بوفكي من بن ترسيدو بن فيرو تشي صلح جيبي يعني لو يخوهم كتاك خور وهم تشي فيرو صلح جيبي وبروكي مجي نكو حطون داقي هرو يعني نوفرو خيل بنكو باري في بوف دوغي ديكي ميصعب مستشفى كرن دوغي بروكي ما بيز دي سوقل سير تشي رو كرن هاوجي دكابي سير دي سو هاوجي قد قاريجي خيل دبي يعني هين نتائج انا باشا داوين بريارا درباري روشا دايكاتا چیه وێڕێ بدنێدا سۆز هاتنەدان یانژی بریارەوە ئاواکو کەمپێنایە دەرخستن تاکو چارەسەریە وەرگێ والله بمارو دبين ام تقريري تختار سكنة تختار جبخو تختار كي يعني النية بتب تجربة سرشة كان تختار جيت تقرير نودي دبي هر درماني تتحرك بداري هف درمانايا هر مال يعني وقت مريك دبي هر مال اشتغل ساعتين تمر قدرت هبيشه تابع تجي إدارة درجيج مسؤولية جنديجي كاسي تسوز نادو ما دار خير حتی نو وضع وانومایی یعنی ای دوغری تدخوزه اما ارتا رکیب قوچاق هم دگارن یعنی سلامتی عمری خوب بر حورنو که گم بس کنن و تم بر وان بگارن گلک سپاس جبوی خانم لمعان خلیل انداما رخصنا بفهم رومان لعفرین کتم مرابوی گلک سپاس اما چند روژا با بخارنه لسر باجاری حسکه قطبویا نوشگهان عرکه لحسکه داره عبدو دا زانین کو آبا باجاری حسکه جویزگاه حلوک لا باجار سريكانية تي وابا جارة دوامينا آب لسر باجير تي برين بله تماشاوان جاج بوي رونا خستنك بتر لسر كيشا آبي وبرين آبي لسر باجار حسكي هزبري خبد ما نوشگهان عركي دارا عبدو دارا دنباش چه هيا درباره کشی دتشته نو زانیاری نو جبرش دیسا جاره کدی هاتیه برین هرچند بریا چند روزاجی چهار پنج روزا اف کشی دیسا هبو تا مجب چند دقیقه کرگو اگر هيا چاره سر بیلی چه پیشوچون جمته هنه کرم که بله سپاس جبوتا براستی بری پنج روزا جار کره آف سر حسکی قد کرن دیسا او پرسکریک دانوستاندن اورتا يعني دريا روسيا وتركيا تشيبو ديسا هشتن جو اف كارمندي جو العلوكي كاردكن وي محطة هاني جو فاغرم فاغريا روكي مان دروجا مان براستي شغلي ساعتك اف بردان يعني خزاني حسكي نهاتا داغرتن هناك جي برا تلتمري دان تلتمري جي بس بو روجا ديسا جي براوان كارمندا دان وحطا انها كارم بيجم دستيكا جو قطبوية آف هنا آف الحسكي بلا نبوية يعني السر راجي هاندني بلكي هناك آلافان قوتبن آلافين راجي هاندني قوتبن آف الحسكي وتلتمري فقرياي استكز دكم حياة في دقي آف نجهاشتي تلتمري نجهاشتي حسكي
بلكي ساعتك جهاب حسك بس ديسا هاتا قد كرن أنا هادي كارم بيجم قشتي حسكي أنها بآف مايم يعني بلكي يعني تشارجي جوانا نهات ندانين يعني أنا خلكي بآف بري مديت قدقو صارنجي آفيد قراندن يا خلق دچونش منهلي جي توزيع آفي العزيزية الور شخور دادقرتن يعني أوجي تنية يعني إيرو أسشو منهلا آفي دزقها آفي قو آف تنية كنجي وبيجو أم نزانن يعني برسجريك براستي حتى أنها نديار وشبك يعني هروها ريفبري وريجيم جي يعني خطا أنها حتى أنها البروان تنية بشتي في قطرنا أبي بله باشا دارا هرچند تامجه پیدا کو چارەسەری نهاتیە کردن باشە خەڵک چاوە ژیانە خۆک و پێستیاب ئاڤێ هەیە بڕێ بە دەبێ بەریا چەند ڕۆژاژی تاماشە کردەگۆ ئەگەر هەیە رووسی شاندێکە رووسی بشتە عالیە تورکیا و بێکش چارەسەر بکەن تا ئەنجام ژێوەی شاندێرە هەبوون چوویان ژینا بەێ ئەو شاندە چوو کارمەند بەگەریان کارێ خوا درۆژە مان حتا گۆگ ئاv دەدی ئالاوێ چارەسەر کردن دیساژی بەڕاوان کارمەنددادان دیساژی بەڕاوان کارمەنددادان ئەم نزانن ینی حتا ئەها سبە چ بکەین یاوێ چ چارە بکەن خەلکی هەنێک گۆ ئەvێ حەسەکێ ینی ئێگۆ ئاv دیگهێوان ئەو چاوا دیگهێوان ینی سارنجنە هەنێ ji bîratînin derdorî hesekêtînin yek carna xelkiş xwarda digirin yanî bermîla avê got avê jêr dagir ser xaniyê wî pêş bermîl 3000 lêreyên Sûrî rastî ev jî nirxekî buhayê ji her kesî rê got her 3 roja 4 roja yanî 3000 avê dagire pirs girêk divir de belê gelek spas ji boî nûçeganê Arkêdara Ebdo gotim rabûyî gelek spas. Artêşa Tirkiye gundarê Têltemrê bi çekên giran topbaran kir û hebûna xwe ya leşkerî jî li deverê zêde dike. Li gorî jêderên xwecihî ji bajarê Têltemrê ra gihandine ku artêşa Tirkiye ji bingeha Tirkiye li gundarê Dawdê ya bi ser bajarokê Zêrganê ve her du gundên Umulkêf û Derdara li gundarê Têltemrê bi topan armanc kir. Li gorî jêderên xwecihî belav kirine ku Tirkiye hebûna xwe ya leşkerî li her yek ji gundê Dawdiyê û devera di navbera gundên Babilxêr û Umul'Uşba de zêde kir. Endamê desteya Seroketiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Sekreterya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya duh semînarek li bajarê Hesekê li darxist û têda rol û kar û xebat û çalakiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye di dema niha de ji bo xelkê bajarê Hesekê şirove kir. Me dezgehên Encumena Niştimanî Kurdî li bajarê Hesekê ava kir bi wefadarî me destê biratiyê û hevaltiyê û yekrêziya Kurdî me bi hevdûre kir. Nuxta dinî a dixwazim bêjim tiştê gehişt em wek encûman nekevin şaştiyê tarîxî qatil alaqatê me Kurdistanî bû. Em wê çaxa gemedgo projek netewî Kurdî heye ev proje serperiştiya Serok Mesûd Barzanî ye ev proje divê em wê biparêzin her û her di hemû xetewatê xwe de ev itîfaqatê me û PYD hevdûr em zekirin giş dibin serperiştiya Serok Barzanî de bû. Înû armanca me sereke mafê milletê me ye û yek ji tiştê ku wê armancê pêk bîne yek rêzî û yek helwesta Kurdî ye. Em berdewan di wê xetê de. Digel ew tiştêke bi serê me dihatin her destê biratiyê û destê hevaltiyê û destê yekîtiyê dirêjkirî bû ji qîbel Encumena Niştimanî Kurdî de. û em berdewan bûn di wê xeta a welatparêzî aga me jêr kar kir. Me itîfaqiya Hewlêr yek jî war weqean و هولێر دۆژی مەوەقعان و مەخابن پشتی ئەم دەهاتن
فيالي سينور تشتك جوان اتفاقات أنا داقم خاندن ڕەوانگە سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و دەنجامە شەڕ و پاوچوونن ئەدلبێدە ژمارەیەک چەکدارن حێزبوڵای لەبنانی و پشتیوانی ڕژێمە ئەسەد دکن هاتنە کوشتن و ئاژانسا فرانس پرنس ئاشکارا کرد و ئارتێشە تورکیا چەند بنگەهەکە چەکن کیمیاوی یان ڕژێمە ئەسەد کەرنارمانج پشتێک و تورکیا ڕاگەهاند ژمارەیەک سەربازن تورکی دەنجامە شەڕێ ئەدلبێدە هاتنە کوشتن و بەدەهان سەرباز بریندار بوونە پارێزگارێ هاتاوی دەداخوانیەکەدا ئەو چەند تەکەس کرد و گوت و شەوە پێشەمێ لەسەر ئینە 33 سەربازین تورکیا لە سنوورێ پارێزگا ئەدلبێ دە ئەنجامە بۆمبەبارانکردنا بالافرێن شەڕیان ڕژێمە ئەسەد دەهاتنە کوشتن و بەدەهان سەرباز بریندار بوونە وژێ ئالی خۆبەشی ئاژانسا ئەنەدۆڵیان وچیان ئاشکەرە کردبوو و ئەنجومەنە ئاسایشە نیشتیمانیا تورکیا بە سەرۆکاتی ڕەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆکێ تورکیا جوینەکە بلەز لە دارخست و داوین پێشهاتێن ئەدلبێ گوتو بێشکردن وژێ ئالی خۆبەشی مەدیان رووسی دەربارەی پێشهاتێن ئەدلبێ گوت و هێزێن تورکی لە ئەدلبێ بالەفرەن شەڕیان رووسیا دکنە ئارمانج ئەو ژێدرەیە گروپێن چەکداربە کەناڵە رووسیا 24 فادرالی دە راپۆرتەکەدا ڕاگەهاند و ئەو سەربازێن تورکیەن دەخالن چاودێریە دەهاتنە دۆرپێچکردن چەکێن پێشکەتی ددنە گروپێن چەکدار و ئەو گروپێن چەکدار وان چەکێن پێشکەتی لە دژی بالەفرەن شەڕیان رووسیا بکارتێنن وەزیرە دەرڤە رووسیا سێرجی لاڤرۆڤ دەربارەی ئەدلبێدە دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەوانیدا ڕاگەهاند بوو و پێویستە لە ئەدلبێ ڕێککەوتنانە بەرە رووسیا و تورکیا دەهاتی ئەمزەکردن وەرێ بەجیکردن و هێزن تورکی و چەکداران ڕژێمە ئەسەد شەڕ و پاوچوونان ڕاوەستێنن هەروەها وەزیرە دەرڤێ رووسیا تەکەس کرد و گوت و ژەمافێ ڕژێمە ئەسەدە ناوچەیەن و تەرۆریست لێ هەنا بۆمبا باران بکێ وان ناوچیانژە تەرۆریستان پاک بکێ و رووسیا نکارێ لە سووریە ڕێگریە لە شەڕێ دژی تەرۆریستان بکێ و رووسیا سازشێ لەسەر vê پرسێ ناکێ وەزیرە دەرڤێ رووسیا گۆچیک و لەسەر داخوازە تورکیا پەیوەندیەکە تەلەفۆنینە بەرە ڤلادیمیر پۆتین سەرۆکێ رووسیا و ڕەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆکێ تورکیا دەش بۆی گوتوبێژکردنا ڕەوشە ئەدلبێ هاتە ئەنجامدان وژێدەرێن مەدیاییان ڕۆسیدانە زانین و ئەگەر هەیە پشتی هەفتەیەکە دن سەرۆکێ رووسیا و سەرۆکێ تورکیا جوینەکە دەربارێ ئەدلبێ لەدار بخەن ڕەوانگەها سووریە مافێ ئەمڕۆڤان لە ڕاگەهاند و دەنجامە شەڕ و پەپچوونێن ئەدلبێدە ژمارەیەک چەکدارێن حیزبوڵای لوبنانی و پشتیوانی ڕژێمە ئەسەد دەکەن هاتنە کوشتن و ئاژانسا فرانس پرنس لە سەرزارێ بەرپرسیارێکی تورکیا ئەشکەرا کرد کوشەوە بوری ئارتێشە تورکیا چەند بنگەهەکە چەکێن کیمیاوی یان ڕژێمە ئەسەد لە نێزیکی باژارێ ئەدلبێ کەرنارمانج وەکە کارڤدانێکی لەسەر بێدەنگیا وڵاتێنێکی تیا ئۆڕۆپا دەربارەی پێشەچوونێن ئەدلبێ حکوومەتە تورکیا سنوورێنخوا لە پێشیا پەنابەران بە وڵاتێن ئۆڕۆپا وەکر و تورکیا دەبێژە ئیدی پەنابەر کارنج تورکیا بەرێخە بدنە وڵاتێن ئۆڕۆپا ئاژانسا فرانس پرسیا نوچیان لە سەرزارێ بەرپرسیارێکی تورکیا ڕاگەهاند و حکوومەتە تورکیا بریاردایە دەریێن خۆ لە پێشیا پەنابەران بە وڵاتێن ئۆڕۆپا وەکێ و بریارە ڤەکردنا سینوور لە پێشیا پەنابەران دەجوینە ئەنجومەنە ئەسایشە تورکیادا بە سەرۆکاتی ڕەجەب تەیب ئەردۆگان هاتەستاندن وژێ ئالی خۆبەژی ڕەوشەنبیر و چاڵکوانên تورکیا داخواست جێ حکوومەتە تورکیا کردن و دەستبەردارێ سووریا ببێژ بەر بە سەدەما شەڕێ تورکیا لە سووریێ زیانەکە مەزن بە تورکیا گەهشتیە دێنامەیەکێدا ڕەوشەنبیر و چاڵکوانên تورکیا داخوازکردن و ئیدی سەربازên تورکیا بۆ سووریا نەونە شاندن و ناباخاکە سووریێ نەونە کوشتن ژبەر بە کوشتنا سەربازên تورکیا لە سووریێ وڵاتێن جیهانێ بەچاوەکی بچووک سەیری تورکیا دەکەن بە بێوایم گەشتە دەویا بولتەنێ هەر شاد و بەختەوەر